Saya Kawin Mulyadi. Saya Santu Sibaguru. Dan saya Roshan Play Magendra Play. Kami wartawan dari PVPSS SJKT Ladang Cemor. Pada hari ini kami berada di Maidin Raya Ipoh untuk menyertai Pertandingan TVPSS X Maidin Challenge Sempena Karnival Digital Madani 2025. Jom! Karnival Digital Madani 2025 program pemeriksaan bacaan murid negeri Perak di Maidin Ipoh. Wow! Jom kita ke pameran. Yes! Okey. Selamat pagi Tuan, saya Durkasi Sibram, wartawan PVPSS SJKT Ladang Cemor. Saya ada soalan. Sebelum saya bertanya, boleh Tuan mengenalkan diri? Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Safri bin Tajuddin. Saya merupakan guru daripada SK Kejuari. Hari ini saya hadir ke sini dengan membawakan satu inovasi yang diberi nama What is Today's Homework, or dia punya singkatan ataupun akronimnya WIH. Wow, besarnya Maidin. Kawan-kawan, jom kita masuk Kickbox Jumbo. Yeay! Perabot Istanbul di Maidin Meru. Mister DIY di Maidin Meru. Kita boleh membeli bala di Pasar Raya Maidin. Deepavali pun sudah tiba. Kita boleh beli hiasan di Maidin. Murahnya di Maidin. Usaha bimbang, jangan ragu. Bila pulang, dagu tentu datang bertandang. Jom kita masuk ke karaoke keluarga di Maidin Meru. Jom!